ولا بقول لك امبارح قلت له لا ولا تروح طالما الكابتن ما قالش اسمك ما تجيش. بعد الجامعه بتاع خالد ها اسم الله عليكم اهي يلا بسرعه عبده ها التراي فين التراي يا كريم؟ فين التراي يا كريم؟ كده وحشه؟ ها الكيماوي اللي حطوه وحش فيه هو اللي عمل كده. طيب يا ابني احنا بنترمي من ورا من امتى بنترمي تراي من ورا؟ ايه؟ ليه؟ ماشي اهو اعمل ايه؟ ما بعرفش افصل.